Hello, nabon sawa. Sunday special ako na chan wedding in kahin lem ki de. Wa choi la hong ki bol dan ho ina sei vin. Ahin la tu ni hin thil chom be khat ga bolu hitin. Wa choi la lang hitalowa tu ni a he athulang sang I sei deu he. Sports person goal se ki tera na pangji ho. Pathen anangai sang dan ho. Ahi lo le koi hi vam anangai sang ho chu nami het ho yong na pangmai te hi. Mihim akihin koi macha a perfect pon su khel to khelong chu mihim khat in kinai nante ama ho tua thu simhin sei diu ho jong hi ama ho jong hi aphat mo na yong na het mai the hi jing le tuni phara hi pathin anangai sang dan ho sei diu hi number 1 na hi le Ellison Ramses Becker kitipa hi ama hi Ellison tin anaki he ama hi Brazilian mi hen chuting le footballer ahi na chun goalkeeper hin apangji in he ama hi 2019 na chu the best FIFA goalkeeper tinong ana kovin hi tua ama kichep na hi ale Liverpool FC le Brazil national football team in apangji in he World Cup akichep masat pen nia chu ama hin social media ho masanga pathin thangwa na nei jin hi ama hin hitahin ana sei kakipa be ase zinga hebanga phat pha kamu World Cup ka kichep ka country dinga pathin thangwai nom hen anatin hi chuteng la ma hin hita hin ana sei ben hi pathin na ta sana hi le na kichep na a pon tho ta na pan jing ding chuteng le na thil bol na zo si a Ngailu na hi ama sape na pangjing di a hi anatin hi anina hi kille Radamel Falcao kitipa hi ama hi Colombia langa pangji a striker khat hi ama hi mipi na sata hin het na chu hi le asang khola t-shirt a hin suda asang khola kisun thu a ko na chu mipi hin na sata hin het hi heji ama sang khola na kisun na chu hi le with Jesus you will never be alone jesu na na chang na hingai poi ana kisuna hi tuteng la ma hin a team ho koma Bible simding chuting le ho in ha kaiding ti hi anaha seitani ne hi Tuesday June 2019 a Twitter ana post so hi a hele ni kho ahong thlung tai pathienin thilzo si a bol theina het em nangai tole na gyal khel lampe a thil bol thei ju pathien hi tin Twitter hin ana post in hi ama hin evangelical church a Buenos Aires a kho youth group ho kho khangtha te kho ama hin alam kai ji hi chuting le ama hin azinu jong kho hichilai khangtha te kiloi khom na evangelical church a kho anamu hi athumna hi kille Edinson Cavani kitipa hi ama hi Uruguay langa striker khada na panga hi Edinson hi Athletes of Christ kiti organization khada hi member khada na hi hichi organization a hi sportsman tamta kiloi khom wa pathin gam na to ana bol jiu hi kum ana che sa chun ama hen khat ve gol hin khuma chun ati sa achunga pa ha ga asul la noya pa sang khola chun I belong to Jesus keima Jesus dinga kahi ana kisunin hi aman ana sei be na chun hichi je a he ama dinga ka kichep hi ama thangwa ana ding le ama ko ma ki pa thu sei na dinga hichi football eman ei kichep sa ji hi ama dinga hi ana ti jin hi Alina hi ale Javier Hernandez kitipa hi ama hi Mexico a striker a pangji a hi Alima hi adil suwa tawwang hin analungdim hi vin ama hi Christian hi Javier hi games akipat diu kon le a center lailung tin achi en aga tawji in games akichai tiong le a center lailung tin achi en aga tawji in hi hitobanga zapi mu dinga pathin aga ko ngam jing hi mihang san mong mong a hi ka tingam jin hi aji choi man khatinei mu khan te kiti a kikisel goyeng ji taw go dong le pa ma aman ataw na chung thu dola athu ase achun ka team ki chap pi ding ho a hian ke ho team ding a hian ka bonwa feel sunga se ding hin ka kisu kha lo ne divin ka taw ji ati en hi angana hi a hele Kiran Richardson kitipa hi ama hi England a defender a na pangji a hi
ama hin 2007 kuma chu pathin anakimu bep ahin la ama hin goal khatve akhumna t-shirt ahin suda anoya pa I belong to Jesus tia t-shirt anikisuna kona chu mi pi hin athu hin khola hele ama hi mi ping tha ta hi ti hin hedovin hi Kiran Richardson in asay bena chun kum nga masanga chun keiman von le mel hoiding ta sa hoiding ti bo hi kanagelen hin la kanaki pa di poi bolpe ki chaiting le night club ho ka chevin zu ka don vin numei ho to ka kimoto vin nunga ho to ka khomo vin ahin la ka ki pa zo de poi ni khat ka kingai pi nu ka girlfriend nu to ho ina ka chi hlonin hi cha ko na chu pathin thu ka hin ki hela tu in pathin ka hin nei tan chu teng le kalung sungo akipa azing tai anatin hi agup na hi kile odion ighalo kitipa hi ama hi Nigeria ho hin forward a hlaya hi odion hi migen theita na hin chuting le ama he tui hlom na bu hlom na electricity problem na gama ko na ahunga hi aman tua football pe theya ahung oma chuting le mi nei bangbang ahung ne ya mi ne bangbang hin ne thei ji a hi social media hol a zinga ho ama hin pathian thangwa na an nei jingji hi aman an sei be na chun ni ading ha sat ding le hinding a ha sa in chu teng le atua he chandin muna ka umji in pathian ka thangwa an tin hi asagina hi le Keylor Navas kitipa goalkeeper hin ma hi Costa Rica langa hi ama hin ta san kiti hi ahin khoa thil thupi pena ana gel kha chu hi Spanish newspaper El Mundo kiti interview la na chun ama hin pathin to ka hin ki het masat pen nia pathin to ka hung kinaya chun ka hin het masat pen chu a hi le ho thu wang hi a hi poi Bible la kisun Bible in EPA CP ham ti ho hi aman ei da hla pi thu a hi hichihin kahin kho akhial lamdangin chuting le kahin kho zong hi akipa lamdangi anatin hi agit na hi le het mamao Lionel Messi hi ama hi Catholic a ko na hin ama hin playground ho ayong goal khum ting le cross lim an ball jin hi chuting le ama hin 2018 a World Cup a Argentina hat ni le San Nicolas a kache ding kyang kiwa anatin hi San Nicolas hi Argentina Catholic hoding a hi mun thupi ta khat ana hin hi athu mun tamta anaki het benin te tu tamta i khuna kita the awmin a hin la angai lut pen pakai Jesu a hi je a hi te tu a khuda hi pakai Jesu lim anaki ta hi ti hi mi pin ana pomen hi akona a hi le ina het jing bangwa Cristiano Ronaldo a hi ama hi Catholic in sunga ko na hung kik seili na hin ama hin achele wale na chanayong Catholic ho hi rosary kiti ho anaki ozing na hi World Vision kiti Christian group conservative kiti mi ki thopi ji ho nule pa be hin NGO bangbang a hi gamha sa ho them anaki thopi ji ho la he ama he sumto tampenin ana savin hi asom na hi le Neymar hi ama hi Brazil mi hi ti heaven asting le ama hi evangelical Christian khada miki detta mi hang santa hi ti anaki hen hi ama hen mi him la hen lang aki chepe la ven Jesus ti thu chengong hi ana ha manji na hi media tamta ko na anaki het be na in 10% ama sumne ya konin aho in ki khop zina khun 10% hi anato na hi asom lakhat na in Daniel Sturridge kitipa hi ama hi Manchester City Chelsea Bolton Wanderers kiti ho Liverpool la themaw ani ki chim kha hen chuting lama hi England gama dinga aha ki chepin hi Sturridge sin khatve Premier League Player of the Month ti award anamu chun aman ana sei chu keiman thilzo se hi iha sapa Krista wanga kana bol thei hi atin hi hichi thu chang hi kadai be se zia hi azona pena kahin koi hi
ei hat sa pa Krista wang aiza kai bol thei hi vin hi Pathen thu I khut a te tu a kita a hi lo le cross ham ki o a I khut cross ham nga ga bola hi chi ho mana hi Christian ki hi di poi a hi lo wa hi le Christian family khara ko na hing pen do mana hi Pathen dinga Christian ki hi di po na hi ei man Krista to I chana I ki Ngailu da a hi lo le inun da ni khanda na hi I tho do theina am hi chi zo hin Christian hi a phut chit zo hi Sunday special episode akona chan hi chan chu hi tan tin idam wa hele Sunday ki dong le continue jing diwa hin nang hon jong nei hin support jing win lang ken jong pang jing gatin tunia thuki sei ho zo se he internet source akona kila do hin ke ma chang het na akona hi poi muntina zogtui chim channel na ve a Sunday special episode akona hi anave zo se Sunday ni khopha